أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe no wowiri noon ila sumaye on fuɗɗi haray ñande be ñande wolere ɗo e 19 heure de Paris en fotte ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa ɗo e nder Bruxelles waɗen alluwal meɗen sumayengal ka page meɗen Facebook ɗo toriki Allah kala ko waɗa kon fopp yo Allah taw Allah on jaɓani en o yaafo e bakkatuji meɗen o hokka en moƴƴireji ko woni e lewru ndun kon o hokka en jemma ɗaɓɓaɗo ɗum ko jemma laylatul qadre. Hande kadi haray en fottiɗo inchallahu hande kadi ko honɗum wonata yewtere meɗen nden ɗo si moyowo moyi kono haray ko adi ɗum ɗon on tawo haray ɗe weltano jama on fuu inchallahu wonɓe darde wonɓe senditude fuu yo Allah kafindin en baraji enin yewtuɓe ɓen e feƴƴimɓe ɓen e gollitiroɓe ɓen fop yo Allah waɗan en ka bonata to ya rabbal alamin ha ñande tawoyɗenmo hara ko ɗum woni ko hilna. Haray hande yewtay ɗo inchallahu toɓɓe 10 maɗum noneji 10 maɗum alhaaliji 10 maɗum nokkeli 10 ko tawata si a noddi Allah sa turiki Allah tun ɗi sa'iji ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wo du'a ma jaboto ɗin sa'iji ɗon si wona sarteji tati kono en adoray taw nokkeli ɗin e alhaaliji ɗin e tanji ɗin le bon moment tawata fewɗon sa noddi Allah ko sayi ka du'a jaboto hiɗi ɗuuɗi kono en suɓi ɗo nokkeli 10 ka du'a jaboto go'o e nder ɗi nokkel ɗo ka ɓuri e mawnude ka du'a jaboto woko inda sujud sanga goɗɗo ƴetti nde tinde makko teddunde ɗo o sujjani Allah ka leydi fi honɗum goɗɗo ka o ɓuri ɓadodirde Allah ka o sujjani mo ɗon ka leydi siɗa sujjani Allah andu du'a ma ɗon ko jabotoɗo toro Allah wullu yeeso makko hollumo andeji ma hollumo mapareji ma hollumo ko faalaɗa hollumo ko huluɗa Allah ko gayna e ɗo ittangol ma ɗum yo Allah ittan kala marɗo ande makko. Ɗiɗi ka du'a jaboto ko baynal adhani wal iqama hakkunde noddinandu ɗum e darnandu ɗum si sallijo gayni noddingol ado darnede fi juulugol ngol on sayi ɗon sa noddi kadi Allah o nanete koye wattan hakkillin ɗon hara na wulugol sa gayni ruƴƴugol ngol tawi imamu feƴƴari hara e hande kadi ko ya noddu Allah toroɗamo. Tati ka du'awji kadi jaboto kadi woko sulusul laylil akhir ka tataɓal jemma sakkitoral tentini non fewno ka fewndaɗo si yehi ha lutti 1 heure de temps ma 1 heure 30 minutes ma maximum leere ɗiɗi ɗo yo salli jon inno assalatu khairu minan nawm fewndo ɗon sa noddi Allah o nanete Allah iway ka kammu jeɗɗaɓo dow wara ha o kammu mo hikkoni ɗo o inna ko hombo e mon mari haaju torolan mi huntanamo ko hombo e moɗon huli goɗɗum torolan mi dandamo ko hombo e mon mari bakkatu torolan mi yaafomo ñande be ñande Allah waray o noddirani goto be goto e meɗen si tawi noon hiɗa mari haaju hollu oɗo hara hollo yaari ɗum karamo ko batini e yahugol ndaaro hollu Allah ko kanko déplacé ari ha tawma ɗo o inni hiɗa mari bakkatuji inna hi Allah accana o inna mi acci hiɗa mari ko maporɗa inna hi miɗo faala ɗum ɗo Allah inna mi jonnima no wodi ko hulɗa hi ko ɗum ɗo Allah inna mi dandima. Tataɓal jemma sakkitoral ngal ɗum ko ya feccu jemma on pecce tati ɓawo ka geeƴe ɗen juula ndara ɗon sakkitorowal ngal ɗon ɓuri e moƴƴude. Nokku nayaɓo on ka du'a jaboto haalu siyam neɗɗo simo hoori fewndo alhaaliji meɗen ka fewndiɗo siɗa hoori kadi sa noddi kadi Allah jaɓante nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki yimɓe tato hino ton du'a maɓɓe ruttatake no tawa e maɓɓe aaden horuɗo sanga ka o hoori ɗon e sanga ka o huntoto ɗon no tawa e maɓɓe kadi du'a toñaɗo e yiye ɗum no hino arde ley neɗɗo alhaali makko simo hoori haray ko hebbintoragol Allah jaɓanaymo. Jowi on ka du'a jaboto ko yawmu arafa ñalande arafa si foppo daroyke ka ayde arafa nden ñande sa noddi Allah o nanay sentini yewɓe hajju eɓe yaha hajju ndaretu musidɓe julɓe tedduɓe mo yaha hajju on sa hori ñande arafa
Allah yafotoma bakkatuji ɗi waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi, hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. Feƴƴiti kan itti e sikki kan neɗɗo wonɗo arafa on. Wonɗo arafa non nden ñande kanko horata ko yo tampir jantagol inde Allah, yo tampira kadi toragol Allah yafuye e du'a, ɓay du'a makko ko jabotoɗum. Jeego eɓe du'a mum jabotoɓen ko du'a ul masdum, du'a neɗɗo toñaɗo. Wa in kana kafiran, hay si tawi ko kefero. Si a toñi goɗɗo, a toñirimo ɓay hiɗa jogii doole, sifa fewnɗo toña ko fewndi ka meɗen kon, andu ɗo toñaɗo on so ɓanti juuɗe makko ɗen o fewti Allah, o torike Allah, pellete Allah jaabinay ɗum. Allah ko inni o wallay toñaɗon walaw ba'da hin, haysi ƴettay tan, haysi juutay, kono pellete o wallay on tigi. Fir'auna o toñuno bani Israila en duuɓi plus de 400 ans, kono ñande Allah wallunoɓe o muɓuno Fir'auna e kunu mum fop, ɓe fop maɓɓe o halkoyɓe ka maayo. Haray enen kan no hananen ka wajito en fewnɗo hiɗe renti yimɓe wonnoɓe e tooñe ko honno wonata battane maɓɓe. Si ɗum ɗon feƴƴi jeeɗiɗaɓo on eɓe du'a mum jaboto, maka du'a jaboto woko du'a ul mudutar, ko du'a neɗɗo lorriɗo, neɗɗo ɓittiɗo yaha tawa ɗo hay e hunde, sifa ka fewniɗen fewndo ɗo o coronavirus, na médecin na hay e hunde, en foppo en qirritike en yananama en felliti wondema ala pellet hay e gooto wawɗo ittugol nde nawnare ɗo si wona kanko Allah. Fewndo ɗo noon sa fewti Allah wondude e ɓernde laaɓunde pos, a noddimo jaɓande, ko ɗum woni du'a lorriɗo. Jeetati ka du'a jaboto ko laylatul qadr, jemma laylatul qadr. Ɗiɗi wonɗen fi mum fewndo mum ɗo, ɗe balɗe 10 sakketore ɗo fop jemmaji ɗin ka du'a jaboto. Tentini non ka ñalaɗe fuujuɗe 21, 23, hande ko 23, ɗe yande jemma 24. Joni non tenti non jemma laylatul qadr ɓuraɗo jortede on, ɗum ko 26 no wedde 27, ɗon kadi ka du'a jaboto. Haray malaika fop aray assista haray e on jemma ɗon, ko ɗum Allah ni tanazzalul malaikatu warruh, malaika ɓe fo tippoto wondude Jibril wo kisiye woni e on jemma hatta matla'il fajri, hatumande fajiri on feeri. Haray jeenayi on ka du'a jaboto woko sa'atun min yawmil jumu'a, no wodi leere hungotum sa'i hungotum e nyalande juma, kala nodduɗo Allah e kun sa'i hun ɗon Allah jaabinanaymo. Karamoko ɓen ko ɓuri jiccinde kon ko hombo woni on leer, ko si tawi alansara on salminama ɗon e nange nge mutoyde. Bani adama no hani jantagol ɗon inde Allah, waɗa wirduji, janto moƴƴa o toro Allah, Allah nototomo o jaabinanamo. Ko ɗum woni nokku jeenaɓo on. Sappaɓo on ka du'a jaboto ko inda shurbi ma'u zamzam. Si goɗɗo ƴetti ndiyam zamzam himo yarude, fewndo ɗon kadi so noddi Allah subhanahu wa ta'ala on notomo o jaɓanaymo kotorigo. Fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ma'u zamzam lima shuriba lah. Ndiyam zamzam ɗan ko sa yari ɗan a yari fiyo Allah okkere gandal o okke gandal, sa yari ɗan fiyo dikkini o dikkinama, sa yari ɗan fiyo okkore jawdi okkora jawdi. Kala ko yari ɗan fi muɗum ko ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okkayma. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kanko nde mo yaraynoɗan ko wiyno Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan wa shifaan min kulli da. Haray ɗi nokkeli ɗo 10 kaka du'a jaboto yo Allah jaabinan en du'aji men ɗin. Haray ko en wakkilo profiten e ɗi sa'iji ɗo toroɗe rabbul alamina on hollen mo faaleji meɗen ɗin. Joni noon no woodi yimɓe goo kadi ton ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinta du'a muɗum, ɓen ɗon kadi en wowlay ɗo seeɗaɓe maɓɓe. No tawa e maɓɓe hombo du'aul akh li akhihi fi zaharil ghaibi, ko torantoɗa musidɗo ma julɗo e ɓaawo makko, arana e tawne makko. Inna Allah mi torike ma dikkinmo, Allah mi torike ma okkormo kaydi, okkormo ɓiɗɗo, okkormo moodi, okkormo onno ɓeygu, sifa ɗin moƴƴereji. O du'a ɗo kadi Allah jaabinay oɗo kadi. Du'anuɗa musidɗo ma e hoore ɓernde laaɓunde, Allah jaabinay du'a on. No wodno karamokoɓe goo, kamɓe si ɓe faalanoma goɗɗum moƴƴere, ko ɓe ƴettu nden moƴƴere ɗon ɓe torano musidɗo maɓɓe on,
fi honnum Allah eltay malaikajo inna an kadi hino wodanma sifa konko toraniɗa musidɗo ma on. haray non wattane hakkil moƴƴa. sa torani kanko ko moƴƴi malaikajo inna eno wodanma sifa muɗum. sa torani kemo kadi ko boni a huɗimo malaikajo inna an kadi hino wodanma sifa toraniɗa kon musidɗo ma on ma ko toriɗa kon e hoore makko. joni noon no gasa an ko toriɗa ko ronka jabade kono ko malaika ɓen tori kon Allah jaabinay ɗum o jaabina ɗum noon e hoore ma. haray koye wattan hakkil moƴƴa ka huɗugol e ka yennugol e ka gañanade. no tawa kadi eɓe du'a mum jaabotoɓen du'a ul musafiru setejo. goɗɗo so iwi ka leydi makko o yahi e leydi jananiri on ɗon foddehimo e nder sete yagal ngal so toriki Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinanaymo. no tawa kadi eɓe du'a muɗum jaabotoɓen du'a ul waladu salih du'a ɓiɗɗo moƴƴo ko du'anto baba makko. Allah mi toriki ma yaafo baben an toriki Allah yalla yaafo baben an yaafo kala mo baben mum kadi feƴƴini. musidɓe julɓe tedduɓe ɓiɗɗo moƴƴo ko nema, ɓiɗɗo moƴƴo ko ngalu, ɓiɗɗo moƴƴo ko polgal e ɓantal. sa heɓi ɗum o ɓanti juuɗe o inni Allah yaafo baba, Allah yaafo nene, Allah yaaforaymo sabu o du'a ɓiɗɗo ma on. hiɗen andi gissa mo hewɗe wolugol annabi Musa rewrirno e gabru tawi mawɗo wonɗo on ka nder gabru ton hino lettede ko ɓuri sattugol e lette. annabi Musa suni ɓayi o aroy bimbinen ñande o tawi o mawɗo no neminede nemaji ɓurɗi moƴƴude e nemaji. o landi Allah ko honno ɗum ɗo woniri. Allah inimo Musa o mawɗo hari miɗo lettudemo ka nder gabru makko kono ko ɓiɗɗo makko on fonti juuɗe ɗen kon inni Allah mi torikima yaafo baban mi ittimo ka lette mi naɓimo ka nema. yo Allah okkoren ɓiɓɓe moƴƴuɓe du'antoɓe en ñande e wawana hoore meɗen. no tawa kadi ɓe du'a mum jaabotoɓen kadi almustayqidu minan nawm neɗɗo so fini jemma no wodi du'aji jangiteɗi. sa fini tun inna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. sa gayni oɗo inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfirli. Allah mi torike ma yaafoɗa. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ɓeyni wo Allah yaafotomo. so immike ɓay kadi yangata musidɓe aɗanike ɗoyngol ko miñam mayde sa fini a tawi hiɗa wondi e wonki wiide atani wayile yetti Allah on Allahjo findinɗo lam pellet kaka makko ton woni caakal ko to woni min hotata min immintiroya. si ɗum ɗon feƴƴi no du'a kadi ɓe du'a mum jaaboto kadi du'a tororgol du'a zannuni on du'a mo annabi Yunusa tororno on fewndo wonno ka nder reedu lingi an kadi si alhaaliji go sattanima toror on ɗon ko hombo woni on du'a ko tawata en fof hiɗen hunjimo kono karama koɓe buyhino inde Allah ɓurde mawnude nden tawata so tororama nde tun o jaabinay wohino e nder makko ko hombo woni on la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. mi fillitomo la ilaha illa anta ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari si wona an Allah. subhanaka senade wodanima laɓal wodanima inni no min kuntu mi latinoke minaz zalimin komi jiyanoɓe e toñuɓe. o du'a ɗo sa torori oɗo tun e nder sattende ma Allah subhanahu wa ta'ala on o jaabinante. no tawa kadi e ko torote kon fiyo Allah jaabinane tororgol inde Allah mawnude nden en waɗino on du'a. no wodi du'a uji buyi ka jorta inde Allah ɓurde mawnude nden hino nder ton no tawa e majji allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. sa gayni ɗo noon inna Allah okkoran ɓiɗɗo okkoran moodi okkoran ɓeygu okkoran jawdi okkoran gandal okkan battane moƴƴo okkan wola kala ko falɗa kon hande kadi ɗo kan no tawa ka du'a jaaboto.
no tawa kadi e ka du'awuji ɗin kadi jaboto kadi du'aul hajji wal mu'tamir. Neɗɗo hajjoyankejo ƴettuɗo jawdi mum laaɓundi yehi tottoygol farilla hajji on, du'a makko ko jaboto. Neɗɗo ƴettuɗo jawdi mum laaɓundi yehi waɗoygol umra, du'a makko kadi ko jaboto ɗum. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hajju jaɓaɗo hay hunde mara joddi si wona natal aljanna. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki kadi man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min zunubihi ka yawmi waladatu ummu. Kala on hajjuɗo hara waɗari fasikan kaku e boyre needi ton, hara o laaɓiri e bakkatu wano nyande yumma makko jibbinomo, wano nyande o yaltuno e reedu yumma makko. Ko non kadi ɓe maki umra ha umra haray Allah yafoto bakkatuji ko woni hakkunde muɗum kum fu si wontigi wo'itike bakkatuji jani jeɗɗi halkayɗi ɗin. Wa akhiran no tawa kadi ɓe du'a mum jaboto honde kadi al-ghazi fi sabilillah. Neɗɗo yaltuɗo waɗugol jihadi fi Allah, oɗo kadi du'a muɗum ko jaboto ɗum. Haray neɗɗo ila sallallahu maki man kharaja fi baytihi man kharaja talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Sa yalti a yehi fi ɗaɓɓoygol gandal haray koye fi Allah wonɗa hatuma hewtuɗa, haray oɗo kadi du'a makko haray ko jaboto ɗum. Jonnon en darnira yewtere meɗen nden honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki honɗum kala ko toriɗa kon Allah hon jaabinante si wona piiji 4 ɗin ɗon sa tori keɗi Allah jaabintaɗi, amma ko lutti kon fappu Allah subhanahu wa ta'ala o jaabinante. Go'o sa torike ko boni Allah jaabinta. 2 sa torike taƴugol enɗam Allah hon jaabinta. 3 sa torike ko harmi Allah hon jaabinta. 4 sa heñike bimana si a hawji inna min neɓi torade woni yontere woni lewru woni hitande miɗo torade kono han joni mi yaari. Woodi moƴƴuɓe ɓurɓe ma hara ko annabaɓe torinoɓe ɓe yiwde résultat wo ɓawo duuɓi 40. Si Allah no yiɗi goɗɗo o yawata jonnudema ko faalaɗa kon fiyonnu haray mo yiɗi nanugol hito magol ñande be ñande. Enen bani adama noon sa toriki hande ni tun a heɓi haray a yeggiti Allah hande kadi. Allah inna Jibril e mo sarri kon fiyo huntani haaju ma o ina oɗo hay sa jonnari mo ko faala kon taho fi honno miɗo yiɗi nanugol hito makko ngon ko noddatalan o wullito ko an ko ñande be ɗum hino welalan min Allah. Amma noon si tawi ko neɗɗo mo moƴƴa neɗɗo kefeero o toroto tun seeɗa Allah inna Jibril jonni o ko faala kon heña sabuna mi yiɗa ko wonelan sonjude hito makko ngon welatalan. Haray ɗum ɗo kay ko nema ko si a todike goɗɗum ngo Allah tongini seeɗa andu ko ɓay haray himo yiɗuma ɓay himo yiɗinangol hito magon ko ya duumo kadi na innugol tun Allah okkorande wotere Allah mo se a duumoto fesa yeeso makko. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allahu on jaabinan en du'aji ko won en torade kon jogiiɓe andeji ɗin e soholaji ɗin. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on ittu ko moƴƴereji sadakaji ko itta kon e ndew lewru yo Allah on jaɓu, yo Allah rinɗin en fo meɗen e natugol yiite jahannama. Kala gollitiroyɗo ɗum ɗo yo Allah dandumo yiite jahannama. Kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo yo Allah okkumo o jemma ɗaɓɓaɗo o jemma